Beli kereta juta-juta. Takkan nak tengok Waze, pergi online, beli tu phone holder, lekat cermin. Tak serung tu. Hari ini, kita datang satu Lamborghini Aventador, pasang kita punya Apple CarPlay. Okay guys, so inilah original dia. Ada radio saja, navigation tak ada, Bluetooth pun tak ada. Banyak boring. So lepas tukar Apple CarPlay, dia jadi macam ni. Macam ni lah baru betul lah. Lamborghini kena ada CarPlay. So korang ini Apple CarPlay pun banyak senang saja. Sekarang saya tunjuk korang. Okay guys, so first tekan ini info button. Hold 2 second, dia akan masuk Apple CarPlay interface. Lepas tu, you masuk your phone, buka Bluetooth, and then cari dia punya device. Ini, Lamborghini CarPlay. So just pair. Dia akan automatic masuk you punya Apple CarPlay wireless. Senang je. So lepas you sudah connect Apple CarPlay, kalau nak control ni memang senang je. You boleh pakai you original punya Lambo controller untuk controlkan dia. Ataupun dekat you punya phone sana, control pun boleh juga. Okay guys, cuba tag kawan korang yang still pakai itu phone holder untuk Lamborghini. Kalau korang minat, boleh WhatsApp kita. Bye bye.